size ne-COVID sathi siyakhuluma basivala umlomo ngesifonyo inkukhu yanqunya umlomo. Kwacaca ukuthi usizi selibhalwe nasemehleni basinika o-350. Nokho-ke bona basifica silambile sibulawe inkemane sathula ama-Afrika. Ngike ngafika kwelinye lamarenki. Uma ngifika otanga yethu bejuluke bemanzi te. Uma ngibabuza nina-ke ngijulukiswa yini, bathi inkinga ilamajazi esawagqoka mhlanze nesithwala iziqu ashisa masijikanelanga ama-Afrika. Bona basinikile imfundaso kanye nesibonelelo zokufunda. Inkinga zifika umnganye nethunze zisuke libika ukufa. Abanye sebedutshuliwe, abanye belele esibhedlela. Kusuke kuyithina lapha ama-Afrika sikhala simemeza sithi amandla awethu, amandla awethu. Lapho gombela kwesabo basuke bethakamele sikubele thina siyatoyitoya emgaqweni. Qhuma inganoni thiya gesi sekumnyama ebusweni. Abazali ngapha bazi ukuthi siyafunda kanti siyadutsula ama-Afrika. Bathi inhliziyo necala ikuthola ukuphumula. Namanje-ke umthetho ubungakayeki ukubalekela iqiniso.